Shubor nakaslem jong nongsan hima. Kaseng hanyo trap National Youth Front mendagasngi kalalet banya kendo USB ka East Khasi Hills halor kajing syakam udkhat kaseng uba Tarson Lemba ubabat ya kakam disciplinary secretary kaseng namar kajing suba ba uladon kti halor kajing pen bethai bom IED hatham yo maulong hakamiet khandai tarik leber arhaja arphau saw uba sadon bela presiden ke HNYF haba ajing kran syakilat pathai khubor ulaong bakum kaseng kamla ban pediang ba uba Tarson uladon kti ban le ya ketika kam namar ba udai urang ba uba jai bat udai ru ubriu ubom jule syongshit ya kanu kakam ulaong ru ban syukeno ya kinong yalam jong kanu kaseng halor ki kam pen bethai bom kalong ka babakla namar bakamat halor ka them motor kadai usya ya ki babun balang namar baka sorkar haduk menta kampat le ya ki basa hathem motor Kenduk jungi SP ningkong ni laong bau Tarson lembau dari disciplinary secretary central body jang sen jungi. Badui rong bau beriu bola sal senem tam. Tengi la persyang ban clear or ke kes bala kemi umenin dala men. Nagaliang SP uang ba kedon ki jinglap sai pulit bau don ki ha jing pen bom hang ni ko motor. Katahi kadai ka jing persyang nagaliang SP but yang mentah hilara yu syukut bat ki pulit kidang panik polis custody Tarson udah bola senior tu asang jungi ulong beri aktif senior member bola dia haka kartaru haka kamru udah bola senior ngaya ka bangal ausai USP banongi bau Tarson kumu disciplinary secretary jang seng undang khti kan kam kalong ba ngimla ban pediang tenrei na kaliang polis pat ngi ong bai ba ngim kwa ban interfere pa ka investigation part ng polis ngi super snow mangi ngimla ban pediang namar kawai long udah orang bawa wajai, orang bawa kartaru, banong ngau lah ya terikam lang dalam apa senamu, banong bunyi songsit jangan nono kamu niat jangan nanti ke bamdai ngam melawan pedang ngam juga hamlap hidup kata. Tapi banong ya ka opinion jangan kaseng jangan bodoh gitu kat yang sisi kaseng ini banong ba utar salom ba udan keti hakan ni kam pun betai bom kalau gay bagi melak ya. Di kani ka jing pun betai bom mo nadu bala betai ki bom keleng. Jangan ni bajia motor ban su kuno than tang ya katu kaseng ya katu nong yalam seng ni katai kam dai kalong ka babakala. Lamar kani ka isu motor kala dai usia batara khmat jong bok pelau jong bodo ki ba idon kam pun kriya noi katu. Te don kam ka ngasko batang don kam ka polis department bakal le humok nama kajing pitar pai ba kajing bab ban le sarkar ini ka motor kadai ko ka tau ba manu sai bom long kadai kam ka polis bagian ban bot benia ba om bansu victimize lele bansu kemsuk ya ki nong yalam seng balang kadai na kanu seng balang ru kadai gitu kejing bitar ya ka motor kadai jang ta ki babun balang ya ka bakani sarkar mata laskut tang high level committee empat poin sunu long kata ro kadai ka phang ka hapan perkhat na kaliang polis department ni sarkar Ipasakur em kalong gumne kani nado pasdang ka pisto ini bidai orang ba ibasa ko dauki te kasngin ningkong do bangilik syau ya kini ru pelat berangkat bagi officer sarkar berangkat bagi polis department te damdan ini ba nginum tip kita kasnong meli syau kini nang nur nama ngaru ngam tip ba nama kadik snong syap bordar ba sekenong ba te don kami kejing arab jong ite nado wilayah arab sedang te idon kti ba ya man badon ki meeting man badon kejing kendu belin lan yang ta idon lang baik ya keren ya khana lang baik rei ha kejing stu kolong kumanga don kti ka pisto ka miri don kti ka pisto te lain nang ta ngim don benta da kumui ba ini ketika kamu juga sarkar ban victimize ya kinong yalam sing halang kamtam ya ki classified ya kita badan jinga dai bat ke chino si banong bakum ka seng engineer ba nadu bangila simti kum ka seng